Tangsalo Achomsa MBB airport ni exit point Twi Malkhung Habwi Thangmani Patimungo Khorokba Sikla no Romkha airport Thanani police Bohrokni Mung Naim Hossain Saiful Islam Zafar Ali Aisim Mia Rubel Mia Bohrokni Tongthai Sonamura Amchaio Patimungo Bohrokni koksung prinani bagai Malkhung te Khorokba Sikla no airport Thanawa Twlangmani police Patimungo ti tabukhan surai ku Saimanya ko Patimungo ti chaitu ne tumugo ongkhorsak nabo police Report Chini Khorang.